Hello, Bakwang the family. Welcome back to our channel. Tuntum video vetunga hitwan 2020 Christmas decoration video kanron ti chuak dona ama sabera chuan tree hi kan chenga cheidan detail takin kanron tilanga chuan abak hi chu kan thil chei velte kanron pholang mai don ani kan Christmas tree hi tunkum nen chuan kum sari na ani to ama hi ana te atlakola Fidruk anya lan santir ka duwang hian dokan na hian ka dintira dokan kha puanshing in ka khua ti hian chilian pui sang deuh puk deuh siam chwa ka tum don ani ama sabera chuan lights kan lo zamkwal don ani tri a hian kan lights nei tam theng ber hi zamkwalila tri chu eng tha se amoi du emema hetiang na ang chi te hi ti hian a thle kum thei veka chuan kan kai paranga apuk thei turang ber khan kan kai par don ani adota chuan ribbon ho hi kan vet kwal le bok don ani ribbon hi criss cross in kan vet kwalang gold le white kan mang don ani hemi ribbon te vek mang hian ribbon lian ka siam chwaka glue in ka char khoma alaya gold color asir ton ve white color kaka nakina zigzag crossing kan da bok don ani crisscross chu kan lo zota kan ribbon kha pali gold and white color kha pani ve ka keng khoma achunga tang khian ti khian cross ang hian ka siam zela hei hi silver nya hei hi gold ribbon tang chon ankal thlak zel ani hei ti hian chon akara hian tree hian ti hian ka chebe tir top mai ni across lai taka khan chu dang zel chuan a sir ton na po hian cross ve omani alai ya le asira ve chuan country hi heti top po hian kan cross light taka khan pangpare mo kan cheina tur ornaments samo wada thliatila a chei thei to a tin tree cheina hian ornaments man to tak man kher ngai lowa sweets cheng som ni man rong chi sang te le lapwa te da to pila chu ti po chona chei theya no pangin an loma tin mana phe kha chuan no album rock ang te kan to ma kan khai ve a tiang chuan country te hi kan chei ve china tun lai phe chon DIY le material cha tak man tur tam to em mani siam chap har lo ni hei po hi ribbon ka siam chap kha tria hian zigzag khorsin ka wada le to pa amor le mor kha tria hian ka chebe tir zela ni na china cross light tak kan chebe ang khan chuan tri kan che re hian ti hian ladeu tang kan thlek le china ga kan wasiam rem le chin don ani chuti chuan le ente mu te halo tinuam don na khi ke po zigzag khorsin achung ber right side ta pakhat ka da left to tang zel chuan kada thladia ta alaya po hian kada bokani sir ton ba ka hian chuan hemizo chuan balls hei silver balls ania ka siam chop achung newspaper ka hlom khoma apon ni aluminium foil in ka tuam to pa size chi sang ka siama hi tree lan buk tir nan ka mang don na chu aqua kan han cheng aqua ang chi anga khan ka da zel don ani hi achunga newspaper hlom khom tuam chu ani hetia tuam top hi ni mai tuna hianin ka tree kolai hi in monga tiang ang chenga hian kan zuk thun phot don ani chuan ti khan atilang khat le zwal don ani ti hian ka lo da zota a tri kwa khan ka va no lu deu top at la lo tur kan du chuan glue poina char the ni silver color hian atilang glaser sera shimmering pe na sa ma tree kha chuan lights pya lama khan chuan gold color kan han bel le phe kha chuan a looks kha a landan kha ati glamorous ve mai ni adot le chuan balls kan khayang hey balls ho hi pakhat te tilawin pathum te ten ka tron khoma alian ang piang kha ka doa chuwang chuan ti hian kum masale masalam pangte kan man nu hlir kha ka manga star chaki ka lei thar ani tung kuma chuan atopa hian kan da do na chu nakina kan paina randanga pa ber chan poal deu star da hi chu chuan pangpar hetiang Christmas par var hi kada chok le bok ani lining a so gold color tel dewa chuan pakhata hian hei plain top ang hi nia alian zong de boka hei po hi kada zigzag le don ani chuan hetiang gold color hi kada le boka chuan star hi khai le diat boka balls a po hian gold color ang kha tel zel ani pangpar hi na aminia na ho hi glue ganin
snowflakes ang khan ka siam ve a snowflakes var pahnih ka dale boka chuan ti hian kan tree a kan da tur then khat chu a pangpar ang chi le ribbon kan lo da zawa snowflakes nen tuna hian hemi snowdrops ang chi hi crystal hi nikum lama amazon ka cha to ania somni pali lai oma kamang le ve ka hi ti hian ka khaya achi mora hian khaila alang nal du he white thla chon tweak hi tibuk tu tur tan ka mang le don ani hetiang ho hi ni kuma khan kan venga hian dona awma chuta chon ka le a pani te in asei zok kha ka wathia dia tani tikhan kan tree kha alo tilang hlai le zwalani na sei silver color khati han pani hi kala khoma ka trona tree khan ka chebe tir le top mai ni ti han hi anai tang ni ta ahla tang lan dan kha kan clear le phot don ani engangin nge lan lang moi lo kan ti lai deuh kha kan son le chinang chu tang zel chon christmas tree kha kan chenga mu kha ashom lo tur omang ber khan kan da zelang chuan tree kan chei reng hian ornaments langsar tura kan du ber kha kan dama sa ber chinanga spot thaber chan theinan heti top boy hanin adu tok thea clear le mu an nuam ma mit tikham tu rong tak big ang tekha lo ni amai ro chu tung kuma hian asen bel ka du a ni kuma khan tuna ka manra ho zong mang le hemi rong cha mang hian ka siam to wang khan at chidang deuh hlek ron bel ka dua tun kum chu ngai ang ngor ni lawin tun kuma chuan poinsettia par sen alaya gold color tel le botai ribbon sen atlanga gold color tel tho kada bel le don ani tyang pangpar sen hi kan mang don ani tyang song hi kan mangang tihan kan vadata a chuan poinsettia sen kha kan da bel to boka botai ribbon nania chuan hi country chei chu lo ni ta a kan pa in star minda saka Smile. Apansada. lo chei zota a in mong khian poinsettia parvar dana an position khi alowin thlaka achan chu char lawa ka wa da to pa wang khan aron tla phak phaka kha wang khan in kala thlale veka kitiang khian casket ang deuh hlek khian ti hian ka kalkwal tir ta a kan snowdrops pokha ti hian ka far thlak tira tri mor zela khan atilang nal du a kan ornaments ne ang te balls ang chi te ribbon te tweak te star te heta hi ribbon siam chop khania kilai khen christmas puan sen kan tiang me ka tiang traditional cloth angkha kazai phela ka da tel boka chuan snowflakes snowdrops te hi poinsettia var te ribbon te gold le silver poinsettia ang te hetiang kan star te snowflakes te ang te kha kan Christmas tree cheina na tun kuma kan man te chu anni a hi kan lo du tok photanga country chei lampang chu abak zong chu 2020 Christmas decoration kan siam thar te le ahlui te tilan na karon nei don ani kati lan pa hian ka siam dan atlang puite le ka man ro atlang puite ka soilang bokang kan fireplace chunga hian candle le ni kumlama kapang par khoi sa khakada deuh topa chuanin hi chain ang deuh hi ka cheinan ka mang boka kan christmas
fireplace hi chu kan pa siam kumdanga po kan ron dalan to khain munga ka kha 3D curtain hian ka khu deuh top ani ti hian bang chunglama khian kan scenery poster akhan Santa Merry Christmas ti chuang ka han bel top pa pangpar khi ka khoi boka chuan banga hian ka wreath var siam hi leisin ka tawma bu polang chi khania abia lai hi chuan abak chong hi chu na angkwang angchi pangparami kha ka thlona tin twik te le hetiang dar hi ka khaya chuan hetiang white tha cake cheina angchi te hi ka khai tel bok a hemi ka pangpar khoi hi a pot hi flower pot angkhania vase angin paper moi te ka bela ka cheya chon fridge chunga hian ponsitia par sen lui to tak tak kha ka da khoma ka khoi khoma chon khi tilai a khianin silver hanging wreath balls tel kha ka da a khi khini kumlama ka siam aluminium le paper newspaper mang tho khania star ho hi amazon atanga tun kuma ka cha thar ania chauka cabinet chunga khian le chimni chunga khian ni kumlama ka wreath siam te le ka decoration ang chi siam kha ka handa deuh topa chon thlang lama khian hanging wreath balls tel kha ka da tel boka ka khai le a chuan kan almira chung lampang hetama hian lights vel ka zama ka fate dolls te kha lights ka zam topa he ka wreath siam dang le ni ta a thir kwalania ribbon ka veta ponsitia par pathum le thlan cheina na kan man hring ang chi kha ka vetela kan dining area hi Christmas dining table cover ang khan ka khua chuan kan thutleng ho hian Christmas putar lukhum center lukhum angkha an khum deuh thapa kan centerpiece hi no da na angkhania ti hian ponsitia park kha ka tikwala alaya reindeer kada a chuan no da na tura kwa angzelanga khan ball siam chop kha kada dia bok ani newspaper le aluminium foil manga siam kha chuan hetilaya kan island a hian Christmas cup chunga hian foam a khan ponsitia silver colors le candle silver color kha ka vitbur deuh top bok ani chuan khangsong kha kan kitchen area ni ta a kan sitting area lampang kha karon tilang le dona kan sitting area a kan throw pillow big throw pillow hi kasiam chop kha ania kasiam na video te pokha link endu tan description box a karon danga chuan throw pillow te jok po hi amazon ani kumlama kan cha ania hei hi nikuma ka bottle chei ho anita a silver theme ka manga chuan aluminium kha ka war em ani foil te le cake cheina ang te chuan balls ka siam chop ang te container a te le ice cream cup te no glass anga khan ka da khoma helai ka fa te toys soft toys tho hi korsen Christmas korsen ang chi te kha an thomna lui ka fa te thomna lui te le pon them ten ti han ka bel khoma ka ti Christmas to tan ka da ve me ati han ati moi ve me ni toys o me tur te kha ti han Christmas koran hatta trappa in kha ati cheive ani hi tun ko matan na ka Christmas artwork ve anya ka fate crayon cheng som manang chi kha ka manga A5 paper aya te de hlek a ka zia kani chuan hi ka yellow reed samani a ornaments lui tak ho kha ti hian ka bel khom vel me ni bupol ang chi khania ribbon le puan eng ka mangani chuan hi ka reed siam dang le ni ta a cherries te ribbon te le thir ka manga chuan ribbon eng ka mang bok ani hi chu asiam na hi amanra hi ka leithar vek ani chuan hitilaya hian pangpar ka khoi le boka ponsitia par le cherry te le pine tree angkha chuan avas ho hi ka siam chop na lem he ka bela chuan point le gold color angkha ase zong in ka chepa ka bel bok ani hi chu paper decorative paper ka bel ve thung ani apota khan hi pangpara tang ron chuak ang chi ku mum angkha frame ka siam boka hetilai hian purple flower arrangement ka siam le basket in ti hian ka hong le a twig theme ka mana wang khan nang te le thing te alor fer fura chuan hingi silver
items ho kha ania glass ni kumdang point munga chuan hi kan read siam le anita a puan kan bela reindeer sir ve ve a kan bel le boka chuan hetilai hian pangpar dang ka khoi le boka twig thim ani angkhan nang te le he pine tree ang hi katilora chuan pangpar ponsitia gold kada a abak chu na lui tak tak ho le pot kha ka chei chop khania chuan he bottles ho hi rom kan noya chuan puan them glittering cloth ang kha kan chep thla to padet ang deuh kha chu chu kan bela chuan bowls ho pokhi ka to ma ka siam chop tho kha aluminium foil mangin chuan abak chu pangpar kan khoya candle chunga hian container chunga kan da to pa hi battery mangania a on thea eng turania kalo on lawa kara kan hong vek don ani nakina kan hong na video po kalanga ronda le kalo tup don nia Christmas 2020 chibai vek ule dam takle hlim takin in lo mang vek don nia kan video te min lo clear sak china kan lo me min lo like and share subscribe sak zel